Rojbaş, Şevbaş geli Kurdistaniyan. Şevbaş geli hevalan Kurdin dilsos. İşev emi mijara xeser dîroka fikrên ser devlet bûne. Devlet çi ye? Ji ku ihtiyac çêbûye? Çima ev însanetî, ev mirovayetî çareseriya xwe di devletê de dîtiye? Ew fikir ji ku hatiye? Em vî fikirû hinekî lêkolîn bikin, paşê gelek revaçe di hundirê me de hêzên quvvet bi salan şerkirine îro teoriya wî çê dikin. Dibêjin işte devlet ne tiştekî baş e, devlet şêlandin e, devlet işte dadaya li ser jina ye. Yani ji bo ku devleta Kurd çê nebe, hemî sifet, hemî em bêjin taybetiyên xirab li ser devletê ve girêt. Bi rastî eva manipülasyonekê pir mezin e. Yani tabii bingeha vî manipülasyona da xıyanet heye. Ev xıyanet e. Ji bo milletê xwe tu bêj. Lê em berî teoriya wî mütewazî hinekî lê bikolin. Teorî mühim e. Em jî re dibin teorî re em dibêjin bîrsazî. Yani tu fikrê xwe li ser mijarekî saz dikî. Hezirên xwe saz dikî. Gelî hevalan devlet dîroka xwe hema em bêjin Çîn û millet qewm çawa derketine, devletî derketine. Lê devletên berê, em bêjin berî miladê 3000, 2000 wan sala da devlet ne bi em bêjin sistemekê bi rêkopêkî, devletekî cuda yani devletên bajar dibêjin jê re çêbûn, devletên şerî bûn, devletên dagirî bûn. Ew devleta ku modern em difikirin bingeha xwe aslen hinekî di felsefeya Zeredeşt de heye, hinekî konfederatîv devlet. Lê asıl di felsefeya Zeredeşt de ew sosyolojîk, ew fikir wek em bêjin rêkopêk çê nebû. Eger çêbûya xwe devleta medya berdewam dikir. Devleta medya em dikarin bêjin encama hizrên Zeredeşt e. Zeredeşt ser wî gelek tiştên xweş gotiye. Lê li mîna projeya devletê de hizrên Zeredeşt zêdetir ji her alî de bi mesela felsefe, mesela rêwişt yani exlaq, gelek mijarên mühim de wekevî, edalet û em bêjin wekeviya navbeyna jin û mêr, evana hemî yekem car di felsefeya Zeredeşt de hatiye rojevkirin. Bi rastî yani em dikarin bêjin mucizeyekî mezin e. Em xwe dîger nakevin. Eger me felsefeya Zeredeşt baş zanîba, me dikaribû dîrokê pir cuda rêve biriba. Me çima nezaniye sedemê wî jî henin, em ê bêjin. Lê niha werin mijara xwe. Fikrên Zeredeşt, hizrên Zeredeşt li ser felsefeya Yewnan gelek tesîr çêbû. Wek hûn dizanin Herakleitos, Pisagor, hatta Pisagor dibêje ez şagirtê Zeredeştim. Bandora Zeredeşt pir e li ser dîrok. Wek Elî Şeratî jî dibêje yani dîroka felsefe xıyanet li Kurda kir. Yani yê li ser Kurda xıyanet nekirî, nemaye. Lê em ê dîsa li ser mijara xwe ew devleta modern destpêk da çawa çêbû, ji kîjan pêwîstî çêbû, em ser vî lêkolîn bikin. Hatta dema sofistan yani berî miladê 400-500 wan sala ser civak, ser millet felsefe çêne dibû. Felsefe zêdetir tiştekî ulvî yani tiştekî berz, işte dünya çi ye, gerdûn ji ku hatiye, işte Thales dibêje gerdûn av e, Pisagor dibêje agir e, Eûdin dibêje çi. Yani ser hebûn, em dikarin bêjin primîtîv felsefe ye ev. Seretayî ye. Ji xem ji wara dibêjin feylozofên xwezayê. Ew heft feylozof yani bi Zerdeşt eger em dest pê bikin, du Zerdeşt ra Thales û Herakleitos, Pisagor, Parmenides û Anaxagoras, Anaximenes, Empedokles. Dawî jî Demokritos. Lê pişt du wana ra di Yewnan da Kurdistanê de ew yek çê nebû. Kurdistanê da felsefe ra dehekî devlet ava kir, medya, lê dû re gelek sedem henin. Yek sedem wana jî felsefe bêtir li ser bajarên behrê de, deryayî de çêdibû. Ji ber ku berî mîna niha nebû,
tekiliya derya kuvvettir ji axê. Yewnan û İtalya û behra Sipî bûbû merkeza dünyayê hemî kolonî û ticaret hatin çûn ji ber vê yekî felsefe li Yewnanistanê pir pêş ket. Yek sedem jî ew bû felsefeya Zeradeşt, aliyê exlaq, aliyê rêwişt yani rêwişt, aliyê tanzîmkirina insana, aliyê zêdetir durustkirina insana pir pêşketibû. Lê Yewnan evî felsefeyê gavek pêş bir kir amûreke siyasetê. Ev pir girîng e hevalên îşe. Yani felsefe dime da wek xebatekî lüks ma, yan jî xebateke mîna olî ma, xebatekî bewerî ma, neket nav erdê da, di nav insana da nebû amûreke jiyanê guhertinê. Mesela em niha behsa felsefe dikin, eger em evî felsefeyê nekin nav amûreke jiyanê, ji bo milletê me qet fayda wî tune ye yani. Felsefe behs bikî çiye nebilîcike. Yekem car Sofistan û Sokrates felsefe xistin wek amûreke siyasetê. Sofistan digotin em mecbur nînin daim aristokrat û kral devletî bimeşîne. Ew dikarin devletî bimeşînin. Serê carî şer dibe, wenda dibe, Atina, Isparta, welatê din, İtalya û gelek şer, Anatolya şer çê dibe. Xwastin devletekî rekûpêk çekin. Bêşer, aramî, demokratîk, bıçak jî demokrasiyê fikir hebû. Ji bo wî jî insanên pêşkeftî lazim bûn. Digotin gere em gund bigerin, insana fikrê xwe bidin, ewana perwerde bikin, perwerde pir mühim e digotin. Bê perwerde tiştekî çê nabe. Felsefe berî perwerde nebû. Beştre bûn amûreke perwerde. Duî de sofîsta fikrekî avêtin ortê. Gotin devlet çima pêwîst e? Gotin ji ber ku di xwezayê da hebûna herî zayıf insan e, mirov e. Ji ber çi? Ji ber ku her ajal ji bo ku nifşa xwe berdewam bike, tune nebe, her yek ji aliyê xwezayê yan ji aliyê xwedayê taybetikî wan mezin heye. Bo mînak şêr işte xurt e, dikare perçe bike û bixwe jiyana xwe bimeşîne. Kewrûşk dikare yani şeklî wî fîzîkî müsait e, dikare bireve xwe rizgar bike. Goyî xurtin. Em bijin her ajalek taybetiyek xwe heye ku bê devlet jî yani ew dibe devleta wî. Em bijin teyr difirin, ew din tiştek din dibin mar, xwe kom dike bin erdê de dijî, mişk, her ajalek ji bo ku vê jiyana xwe nifşa xwe bide berdewamkirin û tune nebe ahenga xwezayê dewam bike, taybetikî xwe heye. û yek jî taybetîkî din jî heye, di xwezayê da yê ku zaroka xwe, zarokê xwe herî dereng mezin dike, mirov e. Ajal demekî kin de çêşikên xwe mezin dikin û xwe rizgar dikin, her ajal zû yani ihtiyaca dê û bav, dayê bav zêdetir neye. Ji ber vê yekê, ji ber ku fîzîkî xwe rind xurt dikin, dikarin bi serê xwe jî zû bijîn. Ama lê mirov wernîne. Mirov heta berê jî digotin yani heta 18 salî her insan hele taybet heta 7 salî, 5 salî, 4 salî yani ajalekî were her ajalê zayıf dikare zarokên insana bigire, zirar bide û nikare bijî yani. İnsan nekariye di daristanê da wek ajala wek xwezayî bijî. Demekî jiyaye belkî. Lê dawî da ne jiyaye, ji ber vê çi lazım biye? Sistemek lazım biye. Sistem berî malbat, dê û bav û parastina wan da zarok, başî ew malbatinek mezin dibe, eşîr yan jî em bêjin klan, ew jî sistemek datînin. Berê ku dewlet çêbe, paşê insan gelek pir dibin, mecbûr dibînin ku insan jî insan ra neheqîneke yan jî hem neheqîneke hem jî li dij êrişên derve, hem jî jiyana dirinde, ajalên dirinde, hem jî dagirkeran. İnsan jî insana gerek xwe biparêze. Caran insan jî dirindeyên insana ye. Bi taybet ev ya bêjim, mirov devletê ne ku ji bo xwe parastina ji xwezayî bike. Ne anî. Ji bo wî sistemê din malbat, işte klan, tiştên din çêbûn. Lê esil devlet, modela devletê, mirov parastina xwe ji mirova bike, ji bo wî çêkin. û ew model devlet pêş ket, başî Rönesansê da modelên din hatin, işte berê kraliyet, velhasıl gelek. Yani devlet pêwîstiyeke mirov xwe di jiyanê de nifşa xwe bide berdewam kir.
Piştre millet çibun, ev millet jibo ku xebite berdam kirin, li gor xwe devlet çekirin. Ji ber vê ki piştî şoreşa Fransa, ku şoreşekî netewî ye, dünyayê de yekser hejmara devlete zêde bûn. Berê sê çar împarator bûn, ew sê çar împarator dikaribûn hemî dünyayê rêve bibin. Yani bu minak bir Osmanlı jî. Ji ber ku ew împarator netewî nebûn, ne aîdê yekser milletekî bûn. Ji xwe peyva millet jî wî tam tune nebû. Zêdetir ser din ava bûn, dînekî dikaribû bi dehan millet li cem hev bicivîne û her milletek erkekî bikardanî. Her milletek. Mesela em bêjin milletekî di Osmanya'da Tirka em bêjin rêve birine û fikrê Araba İslam ketiye ew bûye kanûna esasî. Fars alîkî da kultura Fars girtine, kultura Kurda girtine, Balkana girtine. Yani devletî wan jî wek konfederatîv bûye di nav xwe da. Dîsa milletekî qewmekî rêve biriye. Lê piranî wisa jî ihtiyaciya her milletekî devletekî çêbe tune bûye, lê di nav wan împaratoriya da emaret hebûne. Mesela di dema Osmanya'da Kurda daîm emareta xwe hebûne, ew emaret jî wek devlet bûne. Piştî şoreşa Fransê, êdî her millet bi çarenûsa xwe va rûberû ma. Êdî qet milletekî din naparêze, her millet li ser xwe, çünkü ew berê ew îdeolojiya, ew dîna ku millete danî cem hev, ew parça parça bû. Bi çêkirina şoreşa sanayî, yani burjwazî derket, her burjwazî xwedî bazara xwe, axa xwe kir bazar, yani minak tu mala xwe çê dikî, mala xwe mezintir dikî. Burjwazî jî xwast welatê xwe mezintir bike. û netewiyet wisa çêbû. Waxta burjwazî çêbû, mecbûr bû ew sinifên berî bavêje. Çünkü ew sinif astengî çê dikin. Aristokrasî yani feodalizm astengî çê dike. Burjwazî feodalite xwe avêt, sinifeke nû çêkir û devleta xwe meşand. Ew ji bo dîrok tiştekî pêşveçûnê bû. Lê ew Fransız, aynı Fransa, li welatê xwe de şoreşa burjwaziyê kir, milletê xwe ava kir, devletek modern çêkir, lê li Afrika, li Asya astengî çêkir ku ew millet devleta xwe çê bikin. Dagirkerî dest pê kir. Dagirkeriya modernîzm. Dagirkeriya modernîzm navê modernîzme li vahşet e. Dagirkeriya modernîzmê bi navê modernîzmê insana, mirova ji berê ji kolecîtî, ji feodalizmê jî xirabtir kole dike. Çi dike? Hêzên wanê hundirîn parça parça dike hevalê nêja. Mêzeke. Bo minak em niha bêjin, Britanya devletekî kapitalîst, emperyalîst mezine lehîna kraliyet heye. Kraliyet heye. Kraliyet yani keysertî peyvekî eşîriye. Yani eşîrek yani feodalizme eşîrekti hemî millet dimeşîne. Ew qas şoreş kirine buna emperyalist dünya dimeşînin li kraliyet zor tîra nakin. Alman mesela hina şansölyenin. Serok vezîrî wan şansölye. Şansölye yani kesip piroz. Yani waxta milleteki di nav xwe de şoreş çê dike, tiştên xwe xirab davêje, lê tiştên ku xizmeta burjwazî wî bike dide jiyandin. Fransa jî wisa kirin. Hemî devletên Ewropa, ew îro li Ewropa mêze bikin, li Hollanda bigirin, hemî welatên din di şoreşa xwe çêkirine, lê kevneşopiya xwe, sinifên xwe yên kevneşopî bi hêzeke psikolojîk de jiyandin. Çima Britanya yani kraliyet heye, çi ihtiyaciya kraliyet heye, yani li Hollanda, çünkü ew dîroka ye. Ew ıslah kiriye, kraliyet wek psikolojik, wek evîn, di nav devlet da hêzekî xwe diparêze. Qet fonksiyona wî tune be jî ew bimîne. Baş e hevalê nêja, em çi dibêjin? Em niha Kurd, me hîna devlet ava nekiriye, me hîna qet tiştekî me tune, her tiştî me tê parça kirin. Siyasetmedarên me, rewşenbîrên me, bîna ku qet dünyayê de yê qetil dikin, tên qetil kirin em nînin, yê ku di sed sala dawî de milyonek nîv zarokên me hatiye kuştin em nînin, yên axa wî parça kirî em nînin, yên ew zimanê wî, kultura wî, namus û heysiyeta wî, her tiştî wî, ev ya dibêjim giran nîne. Devletên dagirker daîm xeteriyek mezinin ji bo milletê bindest di barê exlaq, namus, heysiyet û şerefa wî milletê de. Daîm xeter, çünkü ew bi silahê xwe li ser te dagirkerî dike. Milletên bindest ji bo ku rizgar bibin, hêz dibin. Hêza wan lazim e. Ew hêz çinin? Mesela em wara a bifikirin.
gelek hevalin me bir dozi falan çedikin, eri bir dozi heze, li çava. Hevalin hija, Afganistan, velateki sosyalist çek. Velateki sosyalist. Beli, ve şaşfam nekir. Şoreşek sosyalist kırım. Li İslam akıcı parastı bu. İslam u sosyalizm dana evde iktidar akı çekirin. Ev İslam eci, sosyalizm eci, jibo rızgar buna cidagir keren, bikaran. Cezayir diyorsa bu. Cezayir. Ömer Muhtar Hunduzan'ın meşhur. Ev partiya ku Cezayir Cerat Bejin eniya rızgariya Cezayir deda komünist hebun, sosyalist hebun ve İslam hebun. Behevra devlet akı çekir. Demek ki devletteki niv sosyalist bu, başı bu kapitalist, başına İslam, sıbet işte giden kat fark nakı. Cezayir. Türkiye bu sabah havalin diyeceğim. Türkiye ne bu milletteki bin destli, vakta Mustafa Kemal çıkırın, yani herkes behevra. Vahdettin Ali Karikır, komünist divan Ali Karikır, her tişti karikır. Le vakta hatin me havalin diyeceğim. Yani Mustafa Kemal Şeyhu, dindaran, İslaman komkır, çetayan komkır, burjuvazi komkır, kurdak, herkes komkır, bu devlete Türkçe bike, ev bu normale, li vakti em devletek çeytkin. Ne teze, berici, Şeyh Mahmud Berzenci, Şeyh Ubedullah Nehri, Şeyh Said Dinlemir, Halid Begi Cibri, hemi serok gelmedi. Vakti em beri 20 sala me dest bi çep kari sosyalizmi kir, heri şamaya yekin, sınıfın meyin kevne şupiye bu. Me şeyhu seyda red kir, me binavi feodaliti, em bijin ağay meyin velat Paris, millet perver, ev ku bedel danem me ona red kir, me bu ona şer kir. Yani me ideolojik o sadan me milleti xwe ev peşeroz da hezeki bigre ew bike devlet hemî parça kir. Ev ya bekir. Dagirker bi destê me hêzên me netewî tune kir. Ya bi navê modernîzmê kirin. Gotin em keçî me bidin xwendin. Em axên ve reforma axê bikin. Feodal eşîr henin ew zulm dikin. Qet Kurdistanê da me zulma eşîretekî ji nedît. Ewana zulm dikin. Yani 100,000 insan li Dêrsim dikuştin. Gelo axayekî Kurd bû ya Mustafa Kemal bû. Bifikirin. Me durûtî çawa kiriye nefsê xwe. Ew durûtiya Kemalîst a ketiye nav ruhê siyaseta Kurd. Bifikirin hevalin hêja. Hîna ji wexta hûn dibên Şeyh Ağa Bek cep yan jî komûnîstekî Kurd hema difikire. Ew qas ev ya peyvekê ji bikar bînim. Siyaseta Türk, Kemalizm, bu siyaseta Araba, Baasizm, yani ew ideolojiya dagirkeran, ew qas xirab ketibû ruhê me, wana dijminê Şeyh Ağa Bekî me bûn ku Şeyh Ağa Bekî me devlet dikarin çêkin. Mezekin. Şeyh Ağa Bek dikaribûn devletek çêkin, Kemalîsta û Baasiya ji bo wan parçe bikin, em bikaranîn. Haye me tune, me bi salan navê cepayetî, cehşeyetî dagirkeran kiriye. û hîna jî dikin. Lê hineka henin viya fehem dikin, xwe serrast dikin. Ez niha li vir mesela minakekî bidim hevalên hêja. Ez 14 salî ketime nav tevgera Kurd. 14 salî. Min bi netewperestiya ku malbata min daye, bavûkalê min di sereldana Şeyh Said Efendi cî girtine, alîkarî kirine, ew kultur gîştiye min, me bi wî dest pê kiriye, lê piştî çend sala dij wan şer kiriye. Çawa? Bi tesîra ideolojiya ku bi navê sosyalizmê. û ew bona İslam jî din jî ev tişta pir dike. Ew jî dike, qet ferq nake. Ewan tişta da aynen her tişt. Li vê derê dixwazim tiştekî mühim bêjim. Hevalên hêja, ew pir girîng e. Eger milletekî burjuwaziya xwe hebe, ew burjuwazî dikare devletçî bike. Eger milletekî pişketî be, proletarya xwe hebe, proletarya dikaribû berê devletekî sosyalîst çêke. Ew çêkir. Xwazil ê me hebiya me çêkir ba. Madem burjuwaziya me ji tune, madem proletarya me ji tune, ji bo ku serxwebûna Kurda çêbe, sinifek dimîne. Şeyh Ağa Bekîn me. Çünkü evana xwedî hêzin û evana wexta xwedî hêz bûn, esîlên jî, arîstokratên jî, wexta devletek, milletek derve were wana rêve be, zoravan diçe. Bo mînak jina xanima Seyid Rıza Behsîxan bi xwe gotiye, ez bi hezaran eskeran dikarim têr bikim, kemokî ez bi rêve bikim. Yan jî Alîşer Bek gotiye, ez xwedî welatê me,
çava eskerek derve vare min beri vebbe. Yani ev fikra ku xerri ve birin esalet insaniye. Hemmi millet vya fikrine u devleta xwe çêkirine. Lê waxta me berî 40 sala dest bi siyaseta Kurd kir, em bi îdeolojiyên hazir ê dagirker hatine bi rêve birin. Partiyên piranî wisa. û ana ê ya esil partiye herî mezin îro li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê ew qas şer kiriye 40 sale bi vêya pesend dikin. 40 sal 5 sal tu şer bikî te qet tiştekî dest xwe da nexistibe tu gerek xwe lê pirsin bikî. Li vê derê tiştekî dixwazim bêjim hevalî nêca. Fikra dewletbûnê, fikra milletbûnê ya hizra netewperweriyê tiştekî wisa pîroz e, hûn dikarin ji her tiştê xwe dev jî berdin ji bo wî. Belê, bo mînak hûn dîndar bin, eger ji bo serxwebûna welatê ve komünîst şer bikin, hûn dikarin herince bi komünîst alîkarî bikin. Dîrokê dew çêbûye. Hemî Latîn Amerîka partiyên komünîst şerê serxwebûnê dane, lê kilîse çûne alîkariya wan kirine. Hemî kilîse. Ji ber ku kilîse dijî dagirkera bû. Eger welatekî de İslamî yan jî partiyekî rast, partiyekî yan bijîn burjwazî ji bo serxwebûnê şer kiribe, komünîst çûne alîkarî kirine. Ji kerem kir Lenin. Lenin sala 1917 Şubatê de şoreşa Şubatê şoreşekî burjwazî bû. Kerenskî behsa Barzanî me dikin ya 500 car ji Barzanî mezintir ağa û zengîn bû yani burjwazî bû. Lenin çû alîkariya wê kir. Pîra şoreş çêkir. Erê. Aynı tişli Almanya li İngiltere çêbûye. Marx bi xwe gotiye em divê burjwazî destek bidin bira burjwazî bibe yek, waxta bu yek em rihet dikarin derbasî sosyalizmê bibin. Şerê Hindistan û İngiltere'de da Marx alîkariya burjwaziya İngiltere kiriye hevalê nêja. Yani gotina min çi ye? Dagirkerî çi ji were bîne jehr e. Dîn bîne jehr e dagirker. Dagirker ji were dîn bîne ji bo tunekirina millet wê dike. Ne ji bo rizgarkirina insana. Dagirkerî ji were sosyalizm bîne ji bo kolekirina wê tîne. Dagirkerî ji were çi bîne ji bo ku hûn nebin Kurd tîne. Waxta hûn nebin Kurd, hûn zixwe ceşayetî qebûl dikin. Hûn dibin kole. İnsanê kole ne dikare be İslam, ne dikare devlet çê bike, ne dikare be sosyalîst qet tiştek dikare be. Ji wek berî jî gotibû asta heywanat tê qebûl kirin. Hevalê nêca milletekî 6 milyon be û devleta xwe tune be li vê derê problemek mezin heye. Gerek ya pir vekirî biaxivin. Pir vekirî. Em gerek ya pir başkengeşî bikin. Waxta hûn devlet nebin demekî dirêj, ew devlet nebûn normalize dibe. Yani hûn dibin normal devlet ama tune. Halbuki yekî Alman, yekî Türk, yekî Fars o qise bikin, şevekî, saatekî bir devlet nikare bî. Mesela yekî Fars, anha bizanibe sibê bê devlet dimîne, belkî serîxwe jî dixwe, belkî intixar jî dike. Dünyayê de wisa pir çêbûye. Berxwedana Fransa dijî Hitler ji ber çi bû? Hemî hêz bûn yek. Hemî dünya bûn yek. Ji ber ku bira Hitler neyê welatî dagir neke Fransa rizgar me. Aynı tişi bu İspanya jî wisa ye. Her dünya wisa çima me koletî normalize kiriye. Ev pir giring hevalê nêca. Car car em behsa vana dikin, waxta em mesela hinek rewşen bir hevalê me henin, qet şerm nakin ji me ya tu çima ew qas mesela devletê de ısrar dikî. Nizane ew gotina wî ew kes dike bênamus. Haya wî jî tune. Mero insan mesela ahlak û mesela namusê da nikare bêje pir yan insan nikare pir namuslî be, xwedî namus be yan jî kêm. İnsan yan xwedî namus dibe yan bênamus dibe. Eva tune. Çünkü ew kanûnekî ye. Kanûna wî heye. Te ew kir qebûl dikî. Mesela xwedî devlet bûn namus be, bê devlet bûn bênamus ye. Xilas. Tu nikarî orta wî de tiştek bînî. Yani bê devlet bûn henekî namus e, xwedî devlet bûn pir namus e tu nikarî bêjî. Hin tişt henin yek û du dinin. Zêde nabe. Hin tişt henin dikarî pir zêde bî. Mesela em bêjin müzika, kîjan müzikê hez dikî, hez bike, ferq nake. Tu qet müzik ji hez nekî dibe. Lê müzikê te qedexe be. Zimanê te qedexe be. Qet ji bo müzikekî Kurdî, eger Kurd were kuştin. Awî çaxê Kurdekî rabe li müzika Kurdî xwe dernekeve, müzikê tin ve xwe bixapîne, ew namusê we nadike. Ji ber çi? Ji ber ku êdî mesele hezkirin û nehezkirina müzika nîne. Mesele îzzetî nefsî milletê Kurd e. Milletekî eger stranê xwe
هات به قدخه کردن جبو استرانی خواهی وره کشتن او ملت مافی جیانی وندا کریه جبو که وی مافی قزنج بکه دوی به همی هزا خواه جبو خودی بونا دولت خواه همی هزا خواه خرج بکه ام نام مذهب کن حوال نجا اف تشتک نورماله دوالات مده پینجی حزب هبه بلکی نیوی وزیرتر دشی دولت کردم چما به تایبت هزین مزن مثلا بجن 3 پارتی من مزن هنن دو حبیوتش çawadı be. Yani ya meru gere binirxine. Ev layengiri malengiri nine yani nahane kadar bir KDP de Paris'in yani brastik yani cesaretli ki mezin yani ha Parti Demokratik Kürdistan hatta bir sarkabiyet Paris'in çima ne Paris? Ez çima ali karinek. Yani partiye giden. Madem demek ki dugotucu merhaba kısa tıkır dugotun ya referandum bu referandumu işte yani biraz barzani rast senak ki digo derav ke kart yine. Paşa referandum hat hun be hemi hiza xavat diş derketin. Referandum çebi. Paşa gotun o referandum kama devlet ilan tanke. Ecbo ki ilan ne ke icar kri keren. Davet keren. Irak gotun Irak vere keve Kürdistan'ı nizam çık. Naha evçiye mesele hen mesele خودی خیرت خودی حیثیت بون د مجرد دولت بون د درد که ortada. تو زارو که خواه مالبات خواه فلسفه خواه جیان خواه بشرج خواه دکاری تسلیمی ترک و عرب فارس بکی یانلا مثلا بیدریه اگر تو بکاری بی تسلیم بکی براستی تا خیرت و حیثیت کردایتی تنکریه تو ایدی خیرت آوان قبول بکی yani tu büyük tişekden. Leve deri tişteki tuhazım du tiş bejim per mühimin jiyanamı da ter bas bine. Havalin hicab min siyaset tkir dema xweda gelek siyaset tkir ketim hepsê jî lê wek şervan wek esker derkevim serî çiya şer bikim zêde netket serî min. Tabii ki ew erkekiye her kê bixwaze heqê wî heye şerkirin mafê ji bo serxwebûna welatê xwe. Ji ber ku min mêze dikir bi rastî doza serxwebûnê di Kurdistanê de tune ye. Wî çaxî tune bû bi rastî jî. Yani Parti Demokratik Kürdistan otonomî digo û Yekîtîn Niştimanî digo federasyon PKK qaşî digo serxwebûn ama bawerî zêde tune bû aliyê me de. Hebû yani ew qasna belê salan. Dema ku 1993 da meclisekî ava kirin. Gotin madem li Başûrê Kurdistan tiştek çêdibe li Bakur em jî meclisa netewî çê bikin. Meclisa netewî navekî pir mühim e. Yani hûn di devletekî da çi statû dikin bikin meclisa we ya netewî hebe hedefa we devlet e. Min evî pir ciddî girt. Jiyana me da ji cê de siyaset êdî nemabû min yekser bi min re peywendî danîn wî çaxî min rexne jî dikir. Yani gelek kes hebûn PKK di Parîs din min rexne dikir lê min got îro jî çawa dibêjim ez PKK çi qas rexne dikim bira bikim eger meclisa netewî çêbe ev tiştekî dirokî ez alîkarî bikim. Weş çûn hevalê nêca. Siyaset pir gemar bûye. Wexta hûn niha behsa serxwebûnê dikin, serxwebûna Kurdistanê dibêjin işte ez mesela Mesûd Barzanî destek dikim dibêjin. Aliyê serxwebûnê da. Ez bi aliyê din de sed ciya da rexne dikim. Hem jî çawa. Dibêjin yekser Zeyn Abidîn jî hewlên mehez digire. Pekî min jiya mehez digirt. 7 sala li Çiya li Ewropa min bi we re xizmet kir. Wexta we serxwebûna Kurdistanê diparast. Hinekî rewş de we hebe. Min qurêşek pere ji we girt? Naxêr. Madem ji we negirtiye ez fiyaz nakirim. Hûn hesta netewetî we wenda kiriye. Hûn nizanin hesta netewetî netewetiya serxwebûnê yani ew mesela serxwebûnê ne alaka bi îdeolojî tune heval nêca. Xîret e te. Xîret e ji bo zarokê xwe dixebitî tu. Erî însan çawa dikare ji bo zarokê xwe here gurbetî bixebite Dedî însanê me terin İstanbul, İzmir, Avrupa ji bo zarokê xwe eziyetek mezin dikişînin. Serxwebûn jî aynı wisa ye. Ji bo zarokê xwe dewlet çê dikîn. Min jiyana xwe di zaroka xwe qev veneqetiyame dema serxwebûnê veqetiyame. 3 cara hevalê nêca. 1991 çûme cem hevalên rizgarî me gotiyam tiştek çêkin çê nebiye baweriyam jî nemaye ev jî mijarek diniye min gotiye ew belav bin. Recep Maraşlîn ha ji bo Ermeniya dixebite ya wî çaxî min gotibû. Min gotibû alaqata û Kurdistan û komünîzmê tune ye. Em îroj yekser wî jî biaxivin. Ana bi hemî hêza xwe Ermenistan ji bo Ermenistanê dixebite û ew jî bixebite mühim nîne Kurda sûcdar dike. Mêzekî hevalê nêca firotina Kurda pir rahat e. Ji ber çi? Ji ber ku bi bîrdozî, bi dîndarî,
به تشتگیدن هون نکارم بخوادی کردهتیه کردهتی یعنی نتویت مثلا شخصیتیه از بون از وقتی تگو از کردم تو گره یکمین خواه ببینی که زمان بحث کم اد بین تو کردی تمام دیگه کرد دنیای دا هری باقلن حوال نهجوان رو جام ویدیو کی جرا چکر گریام من هناك رخ ناكر منو كيتشا من دايب قصات منو ياو ساروكين كردا من خلاتي كر جار انسان زارو قرا قصات كي خو هندات كي منو تو ساروكي ما جرب شمبري ما باشتر دفكري گو چاوا منو تو بيجي دولت او بيجي فدراسيون نظام تشيك işte devlet باشه منو يعني ام كتابك بينستم چه بكن هناك هذا بيجم هناك فكري گو بابا وردينه گو چاوا او ماموستaki çıkara çekiriyor filozof Hipatya دبیجه باو دبی هیپاتیا کتابک چیکریه ناوی کتابچی آن زانیم گوچیه سروکین کردا باشن بفکرن حوال نیجه او گچ سروک کرد بوناوی قط علاقه در ناکه لی بوناوی بابی وی دایکاوی خوشک برایوی باشی مزنوی داپیروی داپیراوی باپیروی او سروکین کردا سنفکینن işte o xirete o xirete ben aha Kurdistan'ı da derketiye او gerçek yani gör zarok sesali ev keseti digre debi ez vakta go ez edi ev per u şıtıl u darin netevi hemmil serpişta xadi bine edi ev Kürt yekemine zuha vakta meruka yekemin ne bine nikare be devlet em xwa yekemin dibinin dibin devlet em xwa diyemin dibin kole heval nija zarok eki qet nizane jî lê dizane کردبون گره به یکمین او سروکین که 20 سال 40 سال 50 سال او روشن بینی که کتاب دنویسینن پرتغال دنویسینن زمان سر زمان خبتن او به هزاران انسان بری بدبن وانا لدج داگر کرا خواه یکمین نابینن حوالی نجا خواه یکمین ندیتن وک حضر دبیجم حقیرت نابیجم جاشهتی چیه؟ ام دبیجم جاشهتی چیه؟ جاش او تشتكو خالكيش خورا ديو باب دبينه تشتك دندينه يعني ديو بابا يخوا نبجي يكدن ترى يكدن دمجه دايكا كدن دمجه فرق تنجبوي دايكاوي ودايكاتن حوالين هجا ولات ودولت ديو بابي ملتان ولات ودولت هون كيجان تاوري تشتكن بكن بينسد تاوري وندكارن تشكن حمي دروه همی سختکاری هون تکیلیا خواه پیوندیا خواه حتی جشتیا خواه پاریزن ولات و دولت دایک و باوه تو ولات و دولت خواه ولات خواه و دولت خواه نکاری بگرنی تو تکاری دجی دولت خواه مخالف بی اپوزیسیون بی دجبر بی جبو سر راست کرناوی چاوا که ام دیو باوه خواه شرط کن یعنی زارو که مبمر شرط که تکاره لی تجارا بنه گوتیه دایکامın yekidin, babimin yekidin. Ha, daykame u babime aynıye. Devlet aynı usaya. İnsan eki be dayk u be bab ma ev keset ya khoya wendat ke edi herkes evana bkartine. Hund zanan zarukin ku demin zude demin zarukatiya khoda dev bav wendat ken çavatin bkaranin. Hemmi sistem çava be serpesta bkaran navanti teçekirin. وقت برز گفتم فیلم یلماز کنه ای باو دکاره زاروک وره باوی خوش بکشه بیکو بسانه کن نه حوال نهجا دو تشت خوازم بیشم پر میویمه من گفتم بو من نه فکری بو از بچم شهر بکم yani جبر کو شهر جبومن سرخابون تنی جبو سرخابون ات کارم شهر بکم روز اول جم سا گفتم بو جبلی سرخابون شهر حو جناکه اگر تو شهر خود سرخابون نخوازی حو جناکه تو شهر بکی ترکی قسانه مثلا ترکیه بشیم از ترکی قسانه کم madem ki sarxabın naxwazim ez Tirkiye qise nekim bi rê din mafê xwe din bi dest bixînim waxtan bigot şer gere sarxabin be dünyayê da şerê netewî şerê rizgarbûna netewî mafê yekemîn ê millet heye yekitiya netewî ya qebil kiriye ew ne teror e û ne ew şerê rizgarbûna her milletek li ser axa xwe ji dagirkeran rizgar be û dewleta xwe çêke ew mafê yekemîn e ji bo wî mirin jî kuştin jî hemmi normal. Eğer kuştum be, çima askeri xelki li ser axamın be, eğer mirim be, ez li ser axa dimrim. Ji bo axa dimrim. Yani ji bo malbat, zarok, aşir û milleti xwe dimrim. İja hevalên hece ev çend salên dawî 5-6 sal bifikirin,
کرد هر چهار پرچه کردستان دا دمرن همچی چواد دمرن یعنی از تخمین دکم او 10 ساله 50,000 کرد مرن حوالی نجا اما مبالغه نینه و هر شیرنج به ام نزانن که چقدر انسانی به جان خواهد دست جان گورید به ام نزانن روزلاتی دان بناوی ارتحیج که 10,000 انسانی متشه بناوی شهر خندک که 10,000 انسانی متشه بناوی شهر آفرین و نظام کوبانی نظام 10,000 انسانی متشه داویه ده سرک مراد من حمید بجن ام دولت نخواست دولت تبی خراب دولت اوا سیستمکی چما از این آور میداریم نور سیاده حوال نجا از ما مستبو لباجره کی آنتاکیا دیویژن نیست که اتنی ما مستی فلسفی دبستان تایبت ده مجان خود دولت نخبتیم شکر دولت قرش یک ماش من نگرتیه ناگرمش حوالی نجا وقتا حوالی پکی که گوتن از مجلس چید کن هیوی یک مزند بدا چی بو بگو انشالله ایجار اویتشت منطقی بکن ام او شری به منطق برا چنه به شری نتوی چه به اما هزرکی مزن بو از پردش بوم از شوم مگستیم نال کاری کر کتم نام بیستن تاوی کتم ری ببریج وی چاقیم جوانا گک عثمان و نظام ماهر و هاتن ما گک سکر داوید گک چه میرا بک سکر زمرا تشتکی عجیب گود زمرا گو رادیو مرا بخبته یکی از بنا رادیو نهاتم از بو میست نتیجه هاتم رادیو داد کارم بخبتم زمانی کردی سر زمانی کردی رادیو وانج خوش بچه براس ناو گندار بلاوت بو تشتیم ویژه‌ای تشتیم فلسفی کارم بکم ما مستی فلسفی مرد نه سپکری بکه آن او نکم مگو حوالی جمع میزکه جمع بو از سیتش نکم یک جلو برگویل خناکم بری او کراسه کی لخود کم yani جلو برگویل نتوی مینه هون آلا کردستان بخورانا گردن لی بوارا چپ فداکاری هبت کم ادو دو ترکی سناکم کردی سناکم استشیجی هون چه بکن هون دزانن از دوجنتی پارتی دناکم و یک جیبومن یکمین armat sarxabine eğer sarxabine bir ne dağıtınca وی چاقی از رخنه کرم دبه که رخنه وی که پر راست بین پر تشت راست کد یعنی تو بسالان işte شر نکریه نظام çık normale همیش راست بین لیتشتکی جمره کد ده چما باشروجا خواهد او نرخن خواهد ده گره آویتی با تو باعت بای از آب من بگو هدال دست فهم نکرم خلات کو بگو که جم جا کردم بجه یعنی چاو او هزین کو او تشتن کو من به ملت من واقعید ده عشیره من دیو باوی من yani çit be beraber ev nırxan çimez babişim rextini mini beri mesela rızgari hazbe rızgari bu mes o hazbe rızgari birasti hazbeki netevi bu kar ne kadar tüşekdir ya gona demede gere herkes bendi xoy deri hemmi bqatine tabi ve irade be naham go tişteki acib bu mamust ezviyanakim go çavatuna bu ezviyanakim از ویز خاناکم هنجی نکن من فهم کردم چما سر ناکبن اف گنگشینا برام مداد چه بیز ساغج باشی گو چوا مگو ما مسته هون فدکارن هون شرجی دکن هون هر تش بکن لیون تشتک به دست نخینن چونکه او هر تشتی وقت تانده به تشتکی گو هنجی باشاروجا خدا بگرن تو نبه هون پیشاروجا چی ناکن انسانی که هر تشتی که جان خود قطاندیه بشار جاوت نه بشاروج به پاشاروج نابه ام جکتن بو جکتشن ایرو جبو ایرو گرینگه لی به دیروک به بشاروج ام هیچ هون خواه به پاشاروج دیلن دست به خود بینن وقتا بشاروج آوه داجی گارانتیاوه کیه؟ گارانتیاوه کیه؟ سروک سروک مرهن چی دبن؟ خلاص من جرات تشتكي قوت كاكي جميل هند قارن من برخنا بكن هميج راسته لروج وره هنج دولتا كرد دو بردن البرنات زورا ويجي چي بو وی روج يم قوتو بو اگر او روج هات از انسانه که علوی مه کرد علوی مه نکو پارتیه که دموکرات مینا پارتی دموکرات کردستان یعنی پارتیه که سوسیالیست ادم به زخواه عجیب دلو جان هرم حزبکی اسلامی رادیکال دولت کرچه که او از بزار به اوسبی علویات شرجید که از بکومی دولتی
çünkü ev devlet ne yağı teniye ya minş vaqta min ev xîreta kurdayatî qezeş kir ew nikarim şerjî bike şerjî bike jî ez jî mafî parastina xwe bikim ez jî ixtidar ji destî bigirim zixwe şer insana şer jê dikin mesele İslamî Alevî melevî nîne sosyalîst dikir yani ki dereve ew tiştên mesele Sünniyetî Alevî dikî sexte ye yani em zanin çi ye şerê ixtidarê ye bira jî dikuje ha min got dewletekî hezbekî quvvetekî herî kevne perest ya devleta Kurd çê dike ji hezb û îdeolojiyekî herî modern, herî humanîst, herî baş sed cara baştir e. Yan jî em bêjin yani însanekî aşîrekî bêje devleta Kurd çê dikim, devleta Kurd. Ez bigire herim devlet çêkim, ew belkî dikare eşîra min jî zirar bide, bira bide. Wexta me devleta xwe çêkir, eşîra min û eşîra wî di aynı şertin belkî em jî dikarin ew bin bixînin werin ixtidarê dünyayê da hemî devlet wisa çêbûne şerê dijî dagirkera di heman demê de şerê desthilatiyya hundirî ne lê şerê dijî dagirkera berî tê kirin ew tê qezeşkirin paşê şerê navxeyî tê kirin û yekî ixtidar dibe û aramî çê dibe mêzekin 3000 sal e dîroka dünyayê dîroka devleta wisa çêbûye lê di nav Kurda da ev 5 sal ev 30 sal şer hatiye dayîn û rêxistinên me şerê desthilatdariyê berê şerê dagirkera dike baş e em ya bifikirin fikrekî baş e em bêjin na PKK dixwaze ez hemî Kurdistanê rêve bikim temam bira heqê te tu rêve bibe yeneke dixwaze ez hemî petrola bigirim ez ê rêve bikim ew jî rast e temam herkes heqê heye di Kurdistanê de desthilatdar be ê min jî heye baş e Kurdistan 6 milyon Kurd e 4 devlet me dagir kiriye em dagir kirine 4 devlet yek ji Ermenistanê heye 5 Baravan da 5-6 devlet mezin henin 10 devlet tu çawa şerê desthilatdariyê ji min bigirî temam tu bigire tu bibe dê û bavê wî welatî qebûl dikim Cemîl Bayek be Mesûd Barzanî be kê dibe bira bibe ixtidar qebûl dikim baş e tu vî ixtidarê welatî te dagir kiriye eger dagir kirî nebiya problem te nebû madem dagir kiriye tu ser pişta kîjan devletî vî desthilatdarî çêkî ji dagirkera yek ta wexta ser pişta dagirkera desthilatdarî çêkir desthilatdariya te tu neye desthilatdariya wan heye tu dibî amûr tu dibî qorûcî tewriyek wisa tu neye eger welatî te dagir nebûya ew fikrekî tu behsa devletê dikî kanton manton wan tiştana temam qiseke em devleta Kurd çêkin tu were bêje ew devlet ne baş e bira Sebahat Tuncer jî dikene wek jinekî şerm dikim dibêje devlet hemî şêlandin nizam çi ye yekî Dêrsimî bûya bêje me rû gere haya bike yani me şerm bike yekî Dêrsimî yekî Helepçe yekî Barzan yekî Agirî wexta bêje devlet xirab e bi rastî ew xwe kokbir bûye ew ji însaniyetê xwe hatiye derxistin yekî Dêrsimî gere bûya nebêje yekî Agirî yekî Barzan yekî Enfalkirî bûya nebêje devlet nebûn çi ye me dît îja ez dihatim ser ev gengeşî navbera me da çi bû dawî dem jî hev vexetiyan xwe min got bi were nikarim meşim qusirê mêze nekin yani tu bêjî ez koka xwe hemî tu ne bikim tu milletê xwe bêkok bêlî ji xwe tu dibî seranser xulamê xelkê ez wexta bêjim ez tornê Şeyx Ubedullah Nehrî me ez dikarim bibim Kurd ez eger bêjim ez berdewama împaratoriya Mîdyayê me ez berdewama Şeyx Seîdî Nemirim yan jî Pêşeva Qazî Muhemmedim ez Mele Mustafayê Nemirim Xalid Begî Cibrî me Seyid Rıza me ez vana bikim ji xwe re ew mezin ew nirxên mezin ku hemî jî sembola şeref û namus û heysiyeta milletê Kurdin ez wana berdewam bikim dikarim devlet bibim eger min ew wana hemî qetand ez yekser dibim cerdevanê dagirkera ji ber wî wisa got tiştekî ecêbe piştî 20 sala 30 sala ew wana bi rastî jî fikrê hizra dewletbûnê jî ortaya rakirin nexwe qet nanîne fikra xwe eslen ew wî wek amûr bi kar anîne bûne hêz ana dev ji ber bidin hevalên hêja divan îşa da yani xwazî mesela tu wexta evan tiştana qise dikin çi dibêjin ji min mesela ev fikir ez dibêjim kê çi dikare rexne bike çi bêje heq e mîna navê xwedî eşkere ye çi bêje ji filan cî maaş digire ya maaş tu ji xwe digirî yani evê ku dijî devleta Kurd şer dikin
هیزا خوش کتینه مثلا از نا دجی دولتا کرد شر بکم از بتانی سرکا چت کارم بکم قطع شکن کارم بکم گره دولتک حزب بده من قوت بده من yani heval nice mezekin nırxa milleti kurd ra vussa dilizin ku daim ne eyni ki ters de xuya kirin hun belki ji birçina dimirin jwara dibije milyonere hun insana ki per haysiyetine jwara dibije xayine alçave çima biya dibije ji ber ku heta nırxên kurdî hebin ihtimala devleta kurd heye وقتا نرخين كرد خلاص بو او دلسوزي خلاص بو ادي احتمال نامينه مثلا بو ميناك بس ام بيجن او قص حشك رخناتكن چما او قص حشك رخناتكن جرا ما حشك رخنات كربا حقيمه هي مثلا از بيجم جنبه ميربه صاغبه مريبه اسلام به نه اسلام به علوي به سني به سوسياليست به چل به برابه كيد به برابه کر او کچی پیغمبر به اگر جوالات خواده نه تنیج بو کرداج بو همی دنیا وسایه از بنا کردار بیجیم که نوی مله مصطفی بارزانی به نوی کالکیم به نوی خالد بگی جبری به کل به براب به سر آخا کردستانی دا انسانک کردک رابه بیجه از دجی دولتا کردم او ادی بری دجمینی کالکی خواه باشی دجمینی ملتی کرده yani خیانت کاره evya eğer evya bidennekin ne bejin em şiriki ve xıyanet edibin jiber ku jibili vi xıyanet ne xıyanet evaz koy vakti xıyanet ne tut qarib xalati bray xab kuji havali xab kuji fikre ki xalat bini zarar bidi milleti xoy her zarar her xalati xıyanet nine le tu beji ez diji devlet akurdum mezek ehval nice me beriz got bu ew şahsen tkare beje ez bu federasyon şerdikim ام ویارا نابیجن اف خیانت میانت نینه خلطیه که ماسیه خواه پچک دیتنه لی از دیجی دولتا کردم گوتن بیردوزیا دولتا ترک دولتا ایران دولتا عراق و سوریه دمشینه جبر کو اوی کو دیجی دولتا کردن اوی کو دولتا ملت کرد داگر کرنه اون جبر بیه که ام بیادا گله زلال بکن فکر حضرا سرخابونی پاراستن نه تشتکی پرمزنه نه خیرتکی پرمزنه نه قهرمانیه نه دلسوزیکی مزنه به تن شرطا انسان بونیه وقتا مروف کردکی ببه انسان بخوازه ببه انسان بری هر تشتی دولتا ملتی خواه پارزه جبر چه؟ جبر زارکی خواه جبر که او ترازیدیون که مجیان کریه اگر موک انسان دابه جاندن تصادفه چونکه ام دزانن به هزاران انسان ما کتن آخه جبر که دولت ما تن نبود به هزاران انسان ما کتن روشن خراب به هزاران انسان ما پر تشتین خراب جان کرن او جانا که ما جان کریه به دهان رمان مردکار بنویسینه رمان تراژدیه رمان ندرشادیه باشه کی جان دای که باف دکاره او جانا که خراب جایه او ایشا که بخو کشاندیه زار که خوش بشی کی جان زارو که بیاد خوازه کی جان انسان کاره بیا بخوازه بفکرن حوالن هجا وقتا زواج کن چیت کنن که چه خود دنیا کی یعنی کاری وید زوجه جبو پاراستان کش کی جبو پاراستان کاری کی چاوا مال بات احتمام دیدن سر جیانی چما جبر کو جیانا خراب نچه به کسی خراب را نه زوجه جیانا خراب نبه کو او به زوجه چیه دکاره فقطشی یعنی زواج تشتی کی بوسا پر تراژدی نینه و او کش کور مزنن 20 سالین 30 سالین تشناوه بفکرن هند وی دنیای دا جاران زاروکی که 1 سالی دیلند چن زاروکی که 5 سالی دیلند چن تک گارانتیا و یک گارانتیاوی دولت آوی اولین جا هند به دولت بیلن و بچن هند وی دنیا دندا جرحت ناکن لی پر تراژدی یک مزنه اوین که دیجی دولت کرد د مدیای دا د سیاستی دا اوی بردن زاروکین کچو کرین کردا کم دکن ددن شرکرین پرتوکا پی دن نفساندن روشن بیرین کرد اویا اوانا کارستین مزنن حوالین هجا باور بکر شخادیم یک کردکی تنی بیمیره دیسا انسان نکاره بی زیلتی قبول بکه به دولت بونی پاراستن کلمه کی بلکی گرانه اما از بیجم براستی به ناموسیه پاراستنه مافی ناموس مافی اخلاق مافی عزت نفس مافی شرفی رد کرنه
قط انسانه کی تنه سر به جهان دا به دنیای دا مافی سرخبونا دولت خواه بجدر کبه اوی به ناو فکره بکنجی او اصلا پلانه که داکر کرده و وان سالا به تایبت مجارا دولت بنا کردار روژوی دایه و شانسه که مزنجی هیه ادوالی دا براستی پارتی دموکراتی کردستان رخ ندکم او شانس گره ببینه اگر نابینه او شانسی ببینه ادی تنزل بر عراق مراق نکه داویا عراق تنه داویا سوریه تنه حوالین هجا شیارد کم داویا ترکیه و ایران جی تنه اف چیه زانی حوالی جا ددید میره کی دائم لجنا خواهد دخه جناوی بر اعتراض دکه باشی کل مکلی دکه دسه اعتراض دکه باشی ظلم دکه 10 سال 15 سال 20 سال جنک ادی راه داد چه ادی تو هری ویژن که دست و رزگار بکجی میر اوی برده او جنک برداده امجرا دبیجن ترسه و بدگرنن اوینه حوالین هجا اوا خطره او پارتیین که ایرو دجی دولتا کرد ایدئولوژی سخته چیدکن اوانا دو کرده دا اوینا ایرانی چیدکن اوینا عربا چیدکن اوینا عراق ترکیه چیدکن حوالین هجا که بفکرن در روجاوای دا یک پیشمرگیه که نکاره درباس پی روجاوا به لیاو جلو برگین عربین سختکار بوان بکت و کرین گریلاین و ددن آخافتن صحبت کرن گلو چما که هون مدرنیست بون هون جنا جوان اگال عربین اگالن نا پارزن هون کردان پارزن وردین احوال نجا جبر که جنا کرد قانی و دبستانا نتویتا کرده اویاد نهال اثبات بکن بیشم خلاص به کوترام دایکا مروف پرمی احوال نجا دایکا ما گره کرد به دایکه کی که کرد بونا خدا کم نینه او تجارت دارو که خواهی ناینه به دنیای حوالین هجا سال 1992 داویاوی بو شری براکوجی هبو پککی کده پدسه هفتو کشن دایکا مجات بو جمن اجما مستبون از وقتا ماک دومل جمع ما از من او بر کو ترمینالی و بچه مالی بچه وارتوی لعدنی بونم تاومی چاقی میزک دستم دا والیزه که بو یکی هیچ که دستم والیزه کرد میزکر یک اختیارک کوز بیه فقیرک دست جمعی کشه که بچوک 6-7 سالی او پر از تسیر کرم اول نیجا پر مصروی رومان اکس نویسیه یعنی رومان آمنا داوی او بو سیاه چوینه یعنی اوای اول نیجا من چنده ندگرد میگم چنده بچوکه دایکام ند کار بشم گو آبی گو بی شوربه پرست یعنی به پری شوربه کی بده من مذاکر کرده من کردی پیراک ذکر دایکامش گو زین اختشنابه گناه گو بگره برا بین اختشنابه گچی جنگه امری را حتی اوتی بسی چون دیام پر مرحمتی بو خودی جرازی به خودی رحمه بکن کرده کی پر بیکی ماسی بو یعنی باوی من کرد پرور بو کرد پرست بو اوز باوی من جباشتر بو چونکه اوز فکر زیده تر به هستی خواه کرد پروری کرد به یک پر شخصیت اوی قوت بو یعنی تشتکی کو هری باشی بیوی بدی کرن قبول ناکه گره بخود چه کرد با هنکی مقصه میذکر او مچایک و خور شکر چکولات هبو دایکام دا کشکی مراق کرد که چک چمال جمته نیست که ایواره گو برا گو دایکاوی نخواشه و مالی بیرام تنگی باید برا حمالتی دکم یعنی حماله یعنی چانتی خلکی دپارجه پره قدنشت که تابی نرماله پاشی چیرو که خواه نگود شناخی بیه و زنگین بیه خودی گندکی بیه عشری هویه او گند شوتاندن مالاوی شوتاندن زاروکی چیه گریلا بیه شهید کتنه کس نمایه او زناخه و زاروکی کمانه پریشان دیجین اری حوال نیشا تام وان سالا دا ایمجی 4 سالی لاوی من بچاقی 4 سالی بون اوانا چون من دایکا خواه مهنه قصه کرده اتوبیس ده حتی اتوبیس بچه از پر خیمگین بوم دیام گود آلیکاری وان بکه جار ناس بکه آلیکاری بکه مگو دای آلیکاری چند کسا بکنزی بکم اما همی ملتی می حکیر دی حالی مهنه قصه کرد میذکر دایکا مجمرا گود خواهد رحمه خالی که
گوزانی زینل زاروکی من نبیا از کس با ما اجنات چمچیا دیا من جبوی کشکی گود او زاروکی گود مالا مده شید تنبون حتی وچاقی گندی مده یک مخربه هبون یعنی مالباتا مده تشتکی بسا ایش بکشینون گذر ایشی هره تنبون دایکا من رفشاوی انسانی دید گمیزه که آقای که مزن بلیه زخواه انسانه که اصلی زاده یعنی محتاج کسی نابه ترد خبته کسی خواهی دست دیا من پرتسی بو شمیرد یعنی مینا مالباتا که خویاد بین براستی پرتسی بون رومانی بونای من نویسی او رومانی براستی yani ji bo ku min nivîse nabijim gere her kurdek bixwîne başê min mêzekir dayika min wisa got min dayika xwe ra negot pir tesîr bûm min got eva mamoste hikaye ye eger sedemek hebe ez ê biçim tam van roja çûm heval nêja çima biya dibêjim eger xwedî gundekî xwedî du gund axayekî bi sedan însan têr dike ketibe wî rewşê di wî welatê de mafê wê jiyanê tune ye mafê wê jiyanê tune ye mêzekê qet tiştekî wê ne gund êwe nîne eşîr êwe nîne zarokên wê êwe nînin qet tiştekî wê êwe nînin çawa hûn dilrehetî bişîn min biryara xwe çaxî da şukur jî xuşûn da jî hemî têkiliyên bi dagirkera re yani xwe têkiliya min tune yani sedanser dijî dagirkerî bûm dijî dagirkerî bûn insana şahsiyet dide karakter dide 24 saatî xwe min evkirê dî ji bo min êdî ziman zaravên kurdî coğrafya kurdistanê hemî kurdistan geriya hemî kurdistan ya min êdî hemî kurdistan hewcê heye me ru maaş bigire dünyayê da welatek mîna kurdistan ê merva be bihişta herî mezin waxta min gotim sê cara carekî bû carekî nû sê waxta PKK meclisa ava kire çûm û 7 sala min xizmet bi şerefê dibînim xizmeta doza serxwebînê bikir piştre jî 2017 re waxta ev çêbû dîsa bi aynî şekil zarokekî min dîsa hebû 5 salî ez çûm êja evê bêxîreta dibêjin maaş dikire qurban ez maaş bigirim jî heq dikim lê şukur ji xwedî maaş negirtiye lê tu maaş bigirî negirî jî hate ceşayetiye mirov ji îran ji Tirkiye ji Iraq ji Sûriye maaş bigire ji bo wan şer bike ji ya mezintir ceşayetî tune ye ez herî bi zêde ez eger maaş bigirim jî ji bo jiyanê ez li ber xizmeta Kurdistanê ez ê bigirim lê ez ê negirim vî şerefê vî heysiyetê bi sedan însanên me bi hezaran însanên me bi xwîna xwe îspat kirin em ê jî bi xebatê xwe bi îzna Xwedê jî rojekî aynî mîna wan însan em ê bimirin em ê mirinek jiyaneke bi şeref bijîn mirinekî jî xweş bijîn û mirina me jî ji saxiya me zêdetir hizir namus şeref û heysiyeta serxwebûna Kurdistanê bide zarokê me çavên we hemiyan başî dikim bîmînên xweşiyê de